Jedete li med svaki dan, evo što će se dogoditi u vašem tijelu, dat ćete poticaj svom ljubavnom životu. Med je bogat mineralima poput cinka i vitamina B, koji su neophodni za proizvodnju testosterona. Konzumiranje meda može poboljšati vaš učinak u krevetu, imat ćete slonovsko pamćenje. Istraživanja su pokazala da antioksidansi u medu mogu poboljšati i kratkoročno i dugoročno pamćenje, manje ćeš se razboljeti. Med je bogat antioksidansima i antibakterijskim svojstvima koji pomažu u jačanju imunološkog sustava, čineći vas otpornijima na infekcije. Napokon ćeš spavati kao beba. Med može povećati proizvodnju neurotransmitera serotonina, koji se pretvara u hormon sna melatonin. Žlica meda prije spavanja mogla bi vam pomoći da lakše zaspite, brže ćete zacijeliti rane. Med ima antibakterijska i antifungalna svojstva, što ga čini izvrsnim lijekom za ubrzavanje zacjeljivanja posjekotina, opeklina i